Nkosi yamakhosi thola ithuba Jehova lokuphefumula ngibonge ukukhulu boThingo miningi ke Nkosi imisebenzi yoThingo isikhathi esisidleke kodwa ngibonga ithoba nje lokuthola lelo thuba ngizokhuluma imisebenzi emibili omunye wangakithi omunye wasemazweni ongewona wangakithi lo ungewona ke wangakithi ngokukhulunyiswa ukuthi umnikazi wawo wacela ukuthi ngiwukhulume uma kwenza ngoba ngitholile ngoba bona njengoba besemva nje amathuba okukhuluma ngoNkulunkulu embhojeni abawatholi wayesethi ke angoke ngimkhulumele ukuthi uthi ngolwamenzela isimanga uthi ke wathi uShembe engakubo uyasho ke kulezi indawo zase South Coast uyazisho nje ke angikwazi mina ukuzilandelanisa kahle uthi wabona abanye beme phezulu kolwandle siyangikhohla isibongo sakhe maye khona engabe sakunaka lokho akanake nje ukuthi umsebenzi ngiyayikhuluma ngoba manje ngithi nginaka ngikhuluma ngesibongo sakhe vela ngisasazi ngizocabanga nje kuze kushona ilanga uthi wegudla ke ulwandle ezela kukhona khona ubaba ubona nampa abantu bephosa imali emfuleni uthi wesedlula ngakubona wafika kubona wabuza kwenze njani ehamba nabo naye bathi hayi uphoseke ingane la ezimbili kade zidlala lo lwandle ayanga bisabuya eyethu yabuye enye manje siyacela ngale mali ukhona ositshela ukuthi asicele ngale mali ukuthi ukhona ozoyibuyisa ulemanzini masiphosa imali nje izobuya uthi ngase ngithi hayi ubedlala ngani loyo ozanini lapha kuShembe sambe siya kuShembe uthi base bekhuphuka ke sebeyala kukhona inkosi yamaNazaretha uThingo Nkosi yomsa uthi sase singena uthi base bebika cela ingane iphume emanzini wabuza ukuthi iphoseke nini basho wesethi hayi kwangathi ukhuluma nolwandle wasukuma wathi ilwandle wathi khipheke ingane wesebuya wahlala phansi uthi kwafika omunye wesemtshela naye hayi inkosi ikubusise izophuma ingane olwandle uthi kwase edlula ke bahamba uthi naye wesebiko kwakhe uthi yena wayezocela umsebenzi ewafakile ama CV indawo eziningi kodwa ingekho indawo embizayo kwi CV uthi wathi mefika etafuleni engakakhulumi lutho uthi lwavele lwasukuma uThingo uthi lwaseluthi hayi nawe inkosi ikubusise uthi ngingasho lutho uyabona uma kwenza ngoba kuthiwa bekane embengeni uNkulunkulu uyayizwa iminikelo yakho uma ukhulumile nje nemali yakho uphelele ungayihluphi kakhulu ngokusondela kuyena ngoba kusondela kuyena kuhle nje mawuzoba nenhlanhla ezokubuza hayi ngoba kukhulu kunembenge ngoba nembenge isuke ezandleni zakhe uthi wayesevele ethi nje hayi inkosi ikubusise uthi imali ngayibeke sengibusisile kodwa ngingashonga ukuthi ngikhala ngani uthi ngakhononda kodwa ukuthi awu ngabe ngisakhuluma nje uthi wasukuma hamba ngayiphosa imali embengeni uthi ngaphindele emuva uthi la embengeni ngibika ama CV ami angamukelwe endaweni zonke ayamukelwa kodwa wabuyi uthi wathi ephenduka nje wathi esesangweni lalomuzi kaNkulunkulu ababekuwona uthi wathi phakathi nesango engawe uyaphuma uvela usiyaphuma siyahamba kodwa nje wathi esesangweni uthi lwavele lwangena ucingo uthi yayisimbiza iCV ngaleso sikhathi yambiza iCV wathi namhlanje Mfundisi ngisebenza khona lapho la ngabizwa khona leyo CV engakhuluma enhlizweni ngingakhulumanga kumnikazi amen khulu boThingo angidluleke ngikhulume owangakithi eyangakithi ke mningi kodwa angizoyikhuluma ngoba kuyona inkonzo ukuthiwe nje asifakaze ezimpike yangakithi yebo noma zikhona izibusiso ikhona ingane abake beyibone noma ngaseyona ingane insizwa nje manje moyibheka ngoba ingaphezulu ka20 something years okuye ukuthi ma kuyosinwa ijwayele ukufaka ibhisha elibovu ihambe nje iqalazi makuhleli wele ijwayele ukuhlala la phambili ibiphilile kahle ekhanda uyayibona nje isindala ihlala ibheke enzansi makwenza ngoba kiwe Kenani uyabona nje kuloko yangakithi lo ngane yayingahambi yasunyiswa uThingo yazi yelanywa unine beletha yona
udadewabo sekuyena uhamba phansi yona ibeletho ngoba ingakhuluma ingahambi nje uyibona namanje yena nje ijuza mathi nje ayakodwa yayingahambi yayisigingqinyi phela ibhola yabikwa othingweni yathi ifika nje ekhaya kade ibikwa yayisukuma akabongwe uNkulunkulu sengikhulume yezimpi ke ngizoyikhuluma noma ngake ngayikhuluma ngoba abantu la ekhaya vele bafika imihla namalanga bakhona abalindile nje mhlamba bakhona abaziyo mangikhuluma ngezimpi ziningi ke izimpi ngakithi nje ziningi kodwa nje ke ngizokhuluma ngayo iyodwa ya 2007 iyalanyulwa kwawe yasesigodini sakithi nje sakalatha lesigodi ke sasinenkinga eziningi nje ngeke ngiyikhulume ngendlela esasilwa ngayo sasingenqeni ukuthi sithi silwa sona sodwa manje nasisukela vele siyiyeke yasimpi kuyona nyathelwa lesi iqalile eceleni kungathi nje kuyisport khona engathi akufi umuntu makwenza ngoba nje nike nabasukela bazoyiyeka le ababayiphethe bezosukela yenu beyinamatheleke iziyophela kwase kufika ke la kubikwa khona othingweni wathi ke umvangeli uDlamini waleso sigodi wathi hayi Mfundisi awulekelele ngangisemvangeli nami sabavangeli ake sihambe siye kubaba siyocela ukuthi siqedele lezimpi wathi ngifika kuliwa kuphunywa kuyoliwa wathi banginika isibhamu bethi nama ngishone khona ngiumvangeli bathe ewami umuzi uzogada ubani wathi umehluko munye uhlangothi engingene ngakulona asikho isibhamu esiqhuma khona akekho velayo yimpi wathi sihamba nje size sobuya ungaqhume umuntu ungaqhume isibhamu kule ndawo kulolu hlangothi kulomhlathe kade ngihamba kuona bazosale bebambana ngala wathi ngakusasa mangithi ngingena ngala ayizuba khona ngala impi izoba ngala wathi asihambeni siyocela kubaba sahamba socela kwaphuma amabhasi lapha embelebeleni yibo nampo umfundisi umnguni babekhona ngitshelwa amabhasi ashona khona safika beshayene ngayizolo ngolesihlanu behlikize izingane zazisesangwe ezazidayisa esikoleni zidayisa ethi zinethilo behlikishile nje ngakusasa umjondolo ubovu igazi zintathu lezi ngane bayihlikishe bayiqeda laba abantu abali laba bantu balwa lepi yokuthi ma njengebhubesi sothi moludubula lize kuwena akubona abantu labo ngabafisa ma kwenza ngoba uxabene nabo bavele bezokwakha intuku esigodini sakini intuku kangazi noma niyayazini sase sithandaza ke kwathandazwa ke ngalelo langa alangabhekwa leli gazi kwahanjwa sithunywe uThingo sivunyelwe uThingo sambe nengilosi yoThingo sahamba sathandaza saqeda sathi sibuya laba bangenhla bathi hayi makade ningezile kuzobaqinisa ke nize nakuthina sabuyele enyangeni elandelayo sayothandaza kuhlukene isigodi phakathi nje kushana abantu abaziyo baqashelana nje ngemithi yakhona bayayazi sahamba sothanda sathi masizothandaza ngenhla kwase kuthi laba bangenzansi bathi hayi sifuna ukuba khona nathi kodwa sicela nisigibele sebhasini ngoba sifuna ukuya khona nathi lapha la nikhona bayaqala ukunyathela khona selokhu balwa baqala ngalelo langa sekuhamba sibehanjiswe yithini sabahambisa sathi sifika nabo khona babethandazelo bebhulwa kuthi umoya wakhe uzenkosi bahlanganiswa ndawonye bonke balali bahlaliswa phansi babhulwa umoya wakhe uzenkosi kwahlangana impela amazenze nentwala kuhlangene ndawonye kwabhulwa kanti uNkulunkulu siyayithatha impi bathi bethi laba sebejabulela ukuthi ke isiphelile kwase kuba khona insizwe eyodwa sibongo sawungesaba nje ukusisho kodwa ke mhlawumbe ngizogcina ngesishilo kodwa ngoba vele kufushana ngizosisho yayisithi lensizwa asikwazi ukulanyulwa amakholwa sehlula induna sehlula amaphoyisa sehlula bonke abantu asilamleke singalanyulwa amakholwa nje yathi ngeke laba bangenhla bayehla beza ngenzansi babeze odwendweni yayisihamba lensizwa yathatha isibhamu AK lezi zaseMozambique lezi ezinamaplango ekuthiwa AK ngakithi kuthiwa eMzambia ngiyabona suke beqonda ukuthi iMozambique ngoba ezaseMozambique lezi ibhamu lezi AK le namaplango wathatha sona ngixoxela uDlamini ke manje uthi wathatha sona wese sigcwalisa ikhasethi walifaka wesethatha elinye ikhasethi waliphatha wathi ufuna ukulwa la kuze kuphele lezi ikhaba zombili AK ilayisha ngaphezulu ka30
wathi ufuna ngithi layisha ngaphezulu ka-30 impela noma 25 26 lapho nje kodwa layisha kakhulu ekhaya ngisayazi phela nami kade ngasigcina isibhamu kodwa hayi ngangisa mase kodwa ngikhuluma indaba nje hayi ungagxili kulokho nina ke nisuke mthathe lokhu ke loluhlamvu nje ke sekuyilona ke lizol TikTok ke koze kushonila lona lodwa nje abantu bese bengazi ukuthi ngangichazani bezwe nje ngikhuluma ngelenhlamvu yodwa kanti bekade ngiyise endabeni nje ukuthi abantu bezwe kahle kwase kuphoseka lento ninazi futhi senginesini sekuyakhulumeka nje ukuphuma okunye kungaqondile ulona ke uthi ke ngase ngingena odongeni ngathi khaxa uthi ngathi ngifuna ukubaqala belapha ya bethi nje bephapha sengilwa nje enkulu indaba hayi base beqhamukileke uthi bathi mase beqhamuka sebekule ndawo engawushaya khona uthi wesethi omunye konje amaNazaretha ayithini wathi omunye ayethu wonke amaNazaretha wabe munye wathi omunye hayi uzwa yena manje la emgodini la lecupha ukushama sebefike khona ubezwa manje sebevele bangena kwi-topic kaShembe nje hayi babengasho ukuthi wonke umNazaretha ube munye angisazi ukuthi babethini wathi hayi babethu umNazaretha awube munye bazofika la kufanele ishaye khona wathi uyashaya sathi sibamcha wathi uyaphinda ethi uyashaya sathi sibamcha bayasondela njalo wathi uyaphinda sathi sibamcha wasigoqa isibhamu waqala wanamathe wabona manje sebedlulile lapha leshaya khona sebezombona manje waqala wanamathele odongeni wasigodla isibhamu wathi esigodlile zaqhamuka inkunzi zembongo lemkhosheni ziyasuzelana ke imbongolo mazishana hayi ukuthi kusuza mina ngilinganisa impi yembongolo sakhahlela imbongolo ziphikelele kuyena zathi mafika kuyena babaleka la bengabe bayambona babalekiswa imbongolo lezi ezayo zathi mazifika phezulu kwakhe zasetholela zamqoba imbongolo zinyathela yena zinyathela isibhamu zahlikihla yonke into wathi phuma lapho laba bazange bambona uyena oxoxa indaba oxoxela uDlamini sahlakazeka isibhamu safa amakhasethi ashona lapha isibhamu kwafa wonke amaplangwe wafika kwakhe sephethe insimbi yodwa yesibhamu esebaleke esevuthuluke ephelile naye wathi uyangena endlini ngoba ebalekela unkosikazi ngoba uthi unkosikazi wayengitshelile wathi baba kabani ngeke impi ithi siphelile bisizoqalwa uwe wathi uyamkhuza ngoba amakhosikazi ayakhuza amadoda wezwa ngathi ngelinye ilanga ngikhuza zona izimpi khona ezweni lakithi ngathi kufuna ukuthi makwenza ngoba indoda yakhithi yokulwimpi ukhale eqalise khona vele uhayize yeye ngaze ngasala ngedwa ingakafi khona izothi iya lapha ibe yazi ukuthi awufuni ngempela hayi ukuthi ukikize impi yakikizela kodwa ngathi ngoba sithi impi ngaphela ngithi sonke sithi impi iphele bathe ngathi okhala ke make yaphuma nje lesibhamu ithi iphuma egoli inedi isithatha isibhamu isigodli bopha iqinise wena uvile ukhale esikhundleni sokuba uyahayi uyakikiza hawu kanjani angithi ufuna iphele izothula izoyiyeka mawuke wakhala naloya ekhala kube khona isililo nombalo okhalela indoda yakho ukhalela indoda ngoba vele izogcina ukhalile hayi uthi ke uyamkhuza ke inkosikazi yathi ungalokuthi wathi mase ebuya nesibhamu sesivavekile wathi uyongena kwenye indlu etshela ukuthi ubalekela lena unkosikazi la iphume khona wathi uyongena kwenye indlu wamfica unkosikazi ekhona wathi unkosikazi ya ngitshelile ufika umanikiniki isibhamu usiphethe manje uphethe akasaphethe isibhamu phethe iplangwe insimbi kuphela njengoba phela ibelethe amaplangwe ekhe uphetha insimbi kuphela manje isibhamu siphelile amakhasethi asale lapha emkhosheni wabuya wathi ngeke ngiphinde yaphila kanjalo leyo mpi amen ngeke ngiqale nje uhide izimpi mangakutshela ngazo zilanyulwa UThingo uNkulunkulu siyabonga ithubo siphalona uJehova asibambelelise nje njalo kuwe noma izitha zingafuni ukuphela kodwa ke siyacela Nkosi ukuthi sifele esandleni sakho ngoba asikho esinye isandla esiyobambelela kuso ngaphandle kwakho sikhumbuleke Nkosi singabantu sisemhlabeni siyalinyathela udaka kwenye isikhathi sikhulume sibhibhidle ngendlela esikhuluma ngayo kodwa wena ngoba umkhulu ungaphezulu kwentaba zonke esemhlabeni sikhumbule Shembe ube nathi ngekhathi zonke ngiyabonga